makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba Exabana nodwa 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 Ongena ungebanjwa ndiphuma khona le kutsolo kumhlaba ewasetyeni inkosi yami nguye ngubesizwe siyabonga ngubesizwe ukuthi ke usombathise leso sizwe sibhathise kakuhle isizwe sakuthi ngubesizwe ngubesizwe ke uphuma khona ukhosi kuthathe kuye kugcina umhlaba ndiyakhasela kuwe ngubesizwe ndiyakhasela ngibamba ndilapha kuma-affairs studio khuphuka lapho ma-affairs amakholwa ke makholwa anengxaki kakhulu umuntu pha emhlabeni ashiye izinto ekobumnandi emhlabeni athi maseyahamba akhumbule ubumnandi afuna uba nina xabanani lapho enkonzweni kanti nayo fune nibanyane nibe mnye nibambisane nje makholwa nimlande ngobunye ningaxabani makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba Exabana nodwa 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 makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba Exabana nodwa 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 makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba makholwa yekeni le ndaba Exabana nodwa 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 makholwa yekeni le ndaba makholwa